bread no bejo and mo ya bado so be bread no bejo mo ma yin type body e tani benya osra yin mind onya me di na me bi yin taye yesu e we di na me bi yin taye onya me di na me bi yin taye yesu e we di na me bi yin taye bini down we ba kaya be bo boy home bini down we ba kaya be bo boy home so be ba no pa SOMPA enti unyate pin abeno na abo SOMPA 106.5 FM Accra nenso yato ye ho apete ewo baabia sabre 106.1 FM Techiman ye live for ho wote nka na sabre ya nso no 101.1 takwa na no wa hene champion DJ Kimmo wo mo biebiem amansoye mu nyina eno na wo mo di swaye SOMPA pa no a abusua anopai nso ya satena sibio enkrata no nsem hodo a edi atwago ewom de edada no ho eje ne ho mena ewo wiase nyina pa no so eno nso ye de bebrewo de eda manfo ano wono mo wi ne satwa apia ebi eka chiachi anepa ebi soso na so eno na ye bie ni nyina ni wade ato ho akwakosi ase amonya asem ne dua mu aso na sa wode na mo a wahunu se de wo ka ede akwakosi ase rich BITMISE adamanti no ye wo media no so abusua SOMPA 106.5 FM Accra Facebook ho ya fo adwenkyere ko fakoto ye bekenkan de amaw ho nso na ade hye bi di na woda na de afa ho ne ya ne sa fefe ede ama hye ne nso eno ne ma kan bi na men kan bi no eye de ewodwumadie so aha no nso no ye nkyekere opi na mom ya oba wo sima baako enti se oba na de ni nyina be ye nche a woni be ba ho so na abra so na asem ba e so obo so no na fe twetwere obo hu se ahomane yi wafiri so isanse obere no wadi awie enti oba no wabo wo nsem no popopopo uwie na ebia ka ekira ene ye utimede ne nyina ye dedication na ayefe 21st clinic, the clinic of the moment, clinic of our time, sciatica pace setters, sciatica commandant, a hona nurse for near docotafua, a nimu dinimum firiemu, etime ehwe woridiemu hunu yadi hunta, near dear dura, a 2 year highly efficacious medication, yadekan wono, and pay, wa mukutayemu, enti unya kona wa mushona malaria waswa, time heba mester, wombe yibi. Edi amapa Dr. Tafri Jedro no na SOMPA FM anope ye no munso a enye kasa natural mineral water no eno na eye papa ye betimi aka asi sudwam ede amawo na entaso nko nante triple man ejapia APAM DADAA ye live for 90.7 SOMPA nkransa sada na 103.3 takrade e wonso wunya yen eno achi decoder na so baby FM stations akese no wono
ya hwehwe wo ho na abenya yen SOMPA 106.5 FM Accra na wo se kan na wato de apete eba ne se ya Paloma wabiem ewo nkwanta sana poncho nso traditional cancer no opposite wanchi wabie di atum uduru jaman na tifi ne na afa adaje ne posokora se wo mo biebie ni ka mu no adrafo no de nam ena me frɛ ne ka mu.com ebinu ndi wo mo phone na etie phone so.com fo na anopa ye mamu nyina mo na mom eduru ho a na wache na unua bi nso enya bi ene online portals na yebewura so na yewura nkrata no mu ensem hodo ewo mu no ye de ne nyina asom na saa bere de mewura babia enkrata ne nyina de ehunta kura timi yekohunu no ya efre ne dockets no eho na mewura esquire atenase adwa kwa aba yeje na wabobo ano eho bokọ de adom na onso ihu ahu ya mobo right ahu ya mobo enen so de asa ekleke because colors na wo apeke wo ena brada nso kala no aha kwa brana abna and we are in the spirit and okre oh yeah me kra me checki nti eba ne se ene enshida no ne kwan atu bia ebie aha nti ene wade ewo obi botom no se ye na ebeba amen and yes we etimi ba because amanfo de yeka amanfo de meka onimpa nso so wode woka o enso ase obese wo nan ye nti no ena obu ho nso a na adwen maso okay obu ho nso anyame asoma no nso obese wo ye disobedient okay nyame asoma no so o mecha adwade o but wa se desisi na so nti eneni nyina eseba okay SOMPA ensem wom na daily guide wa ha daily post by na the chronicle nso ebaye na as usual we say na we dey ekwa pam foforo ni mu Matthew 10:33 enti yeduru ho no mu a ye behwe de kan ne wo no enti eno so ho asem eno ene Ghana for one more time no e wo ha Ghanaian time democrat edemanim ha emu ena mehu ababa wa fe natari anim ya tworo I love Jesus ena animu ekire abasa wodakrata fa to so miensa na emom na kokofo aka asem bi ede afa ho nti anopai de eda ha no Majo for me too. All right. Ebusuafo ye the daily guide na share ase na wo share front page ha dia ayede dodo no a ejina NPP amenyokuo no eso se nyame ya doma bosumi ya wie ye 31st eye memenda aka 11 days wo mo se na 20th nti aka 11 days pepepe wo mo ekwa akoto aba na abeto dwa se nipa num no yesi nyame ya doma ya wada wo chinechi womo be sign peace part enti obi abeba bi aspirant no won beba asumdua apam no obi ade ne nsa ebekwa akohye ase National Peace Council kane mpanyimfo a na eda no ne womo ewo ho mprempre nyina won beba meeting no ase do mahwese aspirant no obi abehwese na dwuma a wo ye ene nyame ya dom eda no ankasa de bekọ ho no nso no bibia betimi aye asumdue ye mpese ye bete ena we di ne nkrofo abaha ene yakosoa we no da bi ye mpese ye bete saa de ni bi enti eno ho asema no pay daily guide afa bi dia bana eye MP for efia ena wodi atudwa wono kro ya ye member NPP Presidential Election Committee Yera Isaac Yaboama wono ne sa ensem no atudwa na ase ha no wodi abase enhwehwemu fufuro bi abetudwa se na nsemu wo share global info ne other research ekuo no ya wo mo the predictions ne ba dodo no a wo mo kiremu ese Dr. Bawumia ena ebelidie ene ye ho nsem ne ade a ne obeto so mienu ne de obeto so miensa ne de obere na yesi researcher bi wono no ye kwanten koro wo san eye financial consultant eye chartered accountant
your friend or Dr. Evans Dua. Yes, you no akwakoye ni research. Okay. Na ni research na wode buy na say kane ascend central MP Yewra Kennedy Japan. Wono na ebeba be lead race no. Okay. Eye presidential race no. Enti womo a womo ani age ebo se ni ade no mon choke. Na me say oh we no kra no. I think it's high time a wombe jai sa niema no. Yes. Because delegate there apam metime ne wakasa oh why na beto ama no beto ama ba John umia ka se fear delegates no. Ya me fa ne cleanse meto ama Kennedy Japan Yes. meto ama ba umia meto ama educhum enso saada no enuru ho no na bibia niema adane no kre enti ne sesi ade ye nyina ye benum nso atwen ope second no seba umia wo se kwabena Japan wo Okay. se Yewra duchum wo se Brian no Okay. obia a wombeto abama no the most important thing is that NPP amanyoko no benya flag bearer asa No kre. asa that's the bottom line De obekura frank. de obekura franka no bekura enye den ya de obewini no ono wana ye de ne beko 2028 elections enti no wo munya isa anema no eho asem so e wo hanom sei drug campaign busted at Budumburam enra ene ebo mamane we ye kase ebo emu se nakokofo abo adwuma na yesi ababa wa bi a wadi 32 years oba besia waka ne yam paint abone to brazia se one day near nkrofo yi motivation women supporting women enya hokra na adwen wo wonye bi kura enu bone enu obeye enti wo makoso ni mu eniema ye gigi ye nso de bebre ono na o Ghanaian Times enim you yeah onne da hai ya twara na atare enim I love Jesus no sa atade ye hye no de egu anim no de egu anim no aha okay suspect Rebecca Efia na de Kote oh yeah. Ni din eno no 32 years enti nakokfo asonimu a wo boa ama nhwehwemu etimi akoso enne KOTEI eno ye Kote ejamesrewo kabebo Efia ni na de na aka no day anana day okay KOTEI right Kote yo okay enti no eno ho asem eno no na ene akosu aka atu a wode baaye no efa elections ne ho MPP for de no medical aka ho asem dada results no win draw lose win draw lose ensem ne doso na unim se wa trase eyensem pi okay na akosu aka atu no eyensem pi yes say ye win kure eyensem pi eye dra eyensem pi eye lose a eyensem pi eyasemo enti eno so ho asem daily guide de aba anopai court remands Boko rival chief na high court a ewo Accra enra womo eko asetena Alhaji Seidu Abagre ya ne nsemi ye ne ya kan kire mu se wo ye rival chief a owo Boko a ensensemi ba ya ye kwakire no free bronya bere yi mu ebepem enne se me ne okasei ye se ya sign aremandi owura no a National Intelligence Bureau se womo da so a yenhwehwemu ewo ensem no emunti nyame ya adomo a ebre semu no wombe san afre asem no ebiem na mintimi hu se no court no wom koye no ne lawyer Martin Pebu so wotimi hunu no ne kasa yo se san yo eno so no se no wo so wo ko a omuma wone ne client ne kura nkasa won hunu no kura no wabisa nse na owura wapo mu ti sen na niema esifa eko enti ehu asem so ewa ha na former vice president Dr. Mahmoud Bawumia ene wode atu dwase we de wosre asomdwe ne nkabom ema NPP amnyuku no wose ewum se wobia priniti die na emom no
ne wo mu hia kese pa ene enkabom ene asomdwe se de be ya 2028 no eniema ebetimi akoyie ede ama amanyuku NPP. Shatawale slaps Black Rasta with 100 million defamation suit. Eno no eye entertainment mu na dance hall heavyweight sana eyifo atro no de aba na che say ye wo boxing but eba enyon to dance hall da mpacho we heavyweight champion na de Ghana dance hall king na de enti Shatawale hu asem eno no na wose yewura Abubakar Ahmed aka Black Rasta wode nakopie mu ewo high court ewo enkran ya we demanding 100 million Ghana cedis edi afri ni hose waka okekenkan nsem bu ya enimu edi afa Shatawale hu na wose nsem no eye trimupo bone ena Black Rasta wo pese wodi egu nyumtuni no enimu ase enti wose video bi echo viral ya enya within 24 hours na number 150,000 views enya Facebook so na nam ho YouTube na nam ho wose ne Black Rasta ke kan sem ewo video no emu na emu nkyeremu no de krata yi amfa ama enti wode no akokota eho asem so ewa ha I have had only one good relationship. Tiwa Savage ene kasei Nigerian gospel music star Tiwa Savage and wode abey somebody sang go find me one day. One day. I don't know they no stay too far away. Okay. What's watching ya? Adenema. Wase wosi so ne ade nyina no relationship a wahu se wakomu a eye ya na niema eye kama no eye ba kope ni aka ni nyina enkoso nko a enti ehu asem so ewa hanum sei na the right man will come say ya na enya abotire o eto dan so enya abotire asem ebu ha na ete se de ewutinye bisa no Utwen kwa de ode bebre o na apre kote a na ote de enye no okay when so Florence obinim na ekasa yi wose wono wonye plastic surgery da enti mu amo keka say ene wakoye surgery bi na ade na abu akamu no wosere mu ase na nsemu wo hwa no wonam FYP so wo hwa no wo trend wo talk ne so na Facebook nam yese yete Florence obinim enye newu but Tiwa Savage there be way Tiwa a very beautiful lady Tiwa Savage any ye no atoso no nti mu a munimu no mu ba Facebook am be hu no na mpacho Florence asemi ya making won se na nsem na videos bi ko viral ne ade aye se na osoro ni mefie no wonu ni no aso wasesa osoro ni mefie no wonu ni asase so ha aya kwantuo no wo se ne japade wo soro no Debi eniema asesa eniema dane yeah wo se maame no se nana ne hu si fefe se ne na wo gina so wono anu onye kokko pi wono so anu onye tuntum onu nie picture we ni ye before na ni mu odu kama yesisi amaami wo ni videos a che say nenem ne kura na kwakoye niema bebre no manfo kasa se maame ne koye plastic surgery bi yesi wakọ wo mpane wo na fono ho awo bi wo na bodwe ayeye ne to ne ade na ade ne sesi ase se wunyi no na niema asesa ahofe no ne body na ho odin no ho ne se de aba no etie ebebre ebete no see there be senke ye na sa natural body no wo maintain ya na say new man money daughters of glorious Jesus no mo any wo mo kekan say wo mo ama wo mu ache wo mu nyini but wo hu se nipa no so na wo hu se wo mu gina so ne ade ahofe no wo ba pa kosu enhira no what ya see for so many years yes and was a Ghana for ade na motisa na we nso ye during ana so ba kunu before em say when ye after okay we dey a recent event a picture we no a recent event em say it has said that KD a year say ana say bipi obi was
popular person bi sa ne yiase. I think said that KD. A yiase. Wow. But we say Ghana for den amotisa. Mukasa too much. Why name say enyi inevitable. We den ya wo benyini. And obo ono so a wonyi na body no esote. So honam na shrink ni ade. And you don't expect to say nipa na hu ni 20 years ago, hu ni 30 years ago no. Me pato expect say we hu ni sa. Me say kan na nam wo manim pa o. Na obese sa hwe wo sa na nam wo manim. Enti wo se wo besre mu won koye plastic surgery natural na okay won koye plastic surgery but apam ye nka nokore recently me hu video bi won why fe pa na me say na iti dey na ekoso a na ba konsu ni we ye de wo hia now no we ye nansemu a and I'm Ghana for munyai. You see, for all you know, no. Ubekum krana na ebia ne ho mfa no. Ana se ebia o ko bibi mu a ontimi mfa meto abonten. Yesra mu Ghana for. Yesra mu. Ne nwomba ya che. Yes. Yesra mu eneto da obi ameka na semu a onim de wo fa mu. Enti hu se ebia obi so ate. Hu se ne body asesa. Hu se ebia bibi empenta mu konkludu. Pentemu mu asemba munya abotre na wo hye ne mpaboa mu a na obehu se de mu o hyefa enti ehu asema no pa daily guide e de aba monye mam me kora onyanya bibi debi monsusunka Kani Food and Agric Minister onukro ya ye flag bearer hope for Dr. Brian Champon na nebu afui wose na nsemu wo hwe nuane a food shortage any prices no a yetete ha ubuna enuane akwa atwe e wo Ghana hanum sei yesi ya $10 so ya tene ma so so na ukoto aduane a aduane no bo wo soro aduane bo wo so kani ebia de wo de 100 cedis e beto no first uba do me marketer eni abosonzo na kita 200 ukita 300 obetimi abeto to groceries kama ene me 1000 Ghana cedis no Ube her politin tuntum ketua bi enuru baby a